God's Glory English School, kabadan yak motto, Wisdom with Godliness, kaway nagishlamay kay gikana school nado class Tiny Tots hado class 5, kabadan ha muwaman mi menteru Jowai West Giant Hills District. La play akado menteri kasokar jela makarman shila hag jingalang bala pelong menda kasinsa Giant Hill teregunai lor ajar pesan apalau jong ka school. Ya jingalang la penyadu chairman ka school uma piwal shila hag jingalang sembut kongsan ma waila dami chua siang shai ubade deputy chairman ka JJDC MDC ma Chrysanthus Susngi, MDC ma Rikut Paren, Reverend R.B. Swear, teman besan Alice Sheila, Rangba Dong Muwaman ma Sanchi Charmang, Chief Advisor ke School, Dr. Prince Stone Sheila, ke Principal Jong ke School, Kong Members Swear, ke Bairu, ki Kentien Ai Kuble, Nelor ki Weide, ki Bela Syakhat Sengobha. Uma piwal Sheila la penpau ke jing sengongu, ya kadang muwaman mi mentedu kabala kloy ban ai NOC ya ka school man syakri ya kalaway jong ki kana school uloang haus na marjar par ka nong seng jong ka school ka kong shimti shila kala persyang ban wat kilat kelenti man sedang no ya kini ka school hapreng ki jing e babun hinreng menta ka sngi jong snam arjar pesan klala ban pleno ya ka kum ka yeng hi baro ka way uloang da ka jingpai shoblay nginala ban stang ya ka nega school nado class Tiny Tots hado class 5 kabadan yala ka jong ka building ba armala bat ha ka jing ya kandu bat ka join director ka tanat puli puthi jong ka sarkar ka school kadan ya ka thong ban penkio shushu ya ki class ba kham chalor namar ya ka plan jong ka yeng school kalong saumala. Kiway dek la jingkran ha kani ka sngi kila ai ka jingkit bok kerwiang ya kani ka school bakkan nang la ban ya chakman ha ka jing shakri ki khana school ha ringkat ka akor ka buram bat ka tibriu tiblay. Enam ni pertui jo kani ka school God's Glory English School wa ai ni rupon kam ka kecil usakiu ya kecing wai ni school bat kit bok kerwiang ila e kecing tumo yo kini kiwa senior ni school umam lo job dogi ten kuble ilang ro de chipol de chia jaro Lenau yang doktor mye o mudur semen wa em ki kam kani ke jing perkhat dengan nei bha hakani ke society ko man kat ni jenjaru chami ye ki bru ki kre ki perkhat nei benta ka imlang ka salang ki perkhat nei benta ka bha ka me tabun bha ki nok chong chnong ki wi khun nei benta ke jing matoy semen kan ru tu lagi school han rei dah ru cisni am bah cisni nin do ne no demi ban kat nyau tu lagi school no wa gani temur kata kami mentudu de ami kat nyau tu lagi school terus nyau sorong sau komen atau am hadu kat nyau tu lagi school hadu kat nyau tu lagi school but unity la wa bertut ang lagi school kau dah yui to God's Glory English School tegosanya kale dekat jung na sem ko tip ru tip lain yang krem aratin bukan ni skur dau job ka ni ka no liberty marian ni maksud lo kejing job na om bai pim to ha size untuk ha kejing he compound ada kejing job to ha percentage ha classroom ha kejing pasubha nado kita ongi ke communication skills kita ko kejing training komnu wow ha ka klam go ong kejing snyap yang atau go wina man go ye bau deal di kena ke snyap kejing ke khu yong blai atau go yo kam ni ke principal ngai ada de kejing yalam go yong blai wa ke ni ke school yong i unang pu go chakman unang lai go chakman te heli por chua penwa ye ni program
Uyo igi jing tuwai no payu ha yung I temen wasan alas na Kelam direct hijing itu wani ga memberndom hakawada yang legacy wana keling yang people the handover the kanau le wa halor kete hijing kwa o hijing na jing start ekin ki khon ki wan pure ha ni school andre muni ni ba kat kam gujuk with megani kwa o ki sa kete specialties yo ko prathai kan ni mlai go do semen lai lang o kete computer hakwa ki kwa ki u merge lang chirup wa gijing hikai na gino hikai but kam chu le yo ki gijing nan jing start kat kam gujuk perthai ko kan ni de pinsnyau le wa kwa ki wai ni computer class ni ti dau em kam ki kat tu kan ni ki computer tu dang kali de pi well ong kat nu pi kat nu li em kam ong kat we email sup ha yo jet kat wa ngai ki number andre sau thu gijing e ko khia ba ki but kam chu le gijing dawa ko he ni ti dau u pnyo I yakin ki sant li ki computer ni bentai yo ni school Kiwi tuan ki kam ki jam yo le se ki lai tin ne gas ni de plus nya tu ini he ya ke computer te kerpat yo pi well wat kam chu le ya ke pi chimti wat ki wai to penta lang mo chimti ya ni ga school sia ba pun tip ngam to di ne gas ni ki jingwan yo ngai ni ho wan ha te ka kamu nomi khmat yo ni ga state ki yong I Henry ki jing sia yo nga wan kamu pu yu ka wa hi jung asem Henry ya ke ni ki computer ko wa regular santalila untuk nak kena guna skim untuk nong nikmat Andre iyo kamu wah haju ngasem jadi ni cikmat dah yo lese emi bentawa yewi cimetalang siapa kamu yang kamu piyu kian yang pi buat mentip ki kam kenapa yo yi wala waduti yo yi bentok penting cing em kam yang di school ni bah ngam cua jo em ke dream yo nga wangal kuat chnai ke school haden pada yo man nong nikmat change no kata keman yo nga ni dawa yu cipon ki school ki em kam ke cing dawa ke cing yarap wa Allah biya he thawu chunai school pembhadu in school ki yonga ko bahano e ye ki yarap ye ki tu school ki em kam ki yarap ne te daw sam khmen khanai bi wa po em East Jackie Hills wa em e ni ga fund ko ong ki DMF hakawa deputy commissioner de jin sa thu lang wi ahmud ki MLA nga wa pun santa de ya e yo ga te lat kuluti bar kamjo ha ka te jin sa thu lang wa kinu ke school wa pensnyau ke jing ek yong ki ye ki pen poi ke jing tho yong ki but you le ye ke em kam tam ha go repair ki infrastructure le new e ki jing rap ki computer ni de lang de islamic wa arphau plus arphau so phau de ki computer kam ki te ki kam ki wakhian le I no po tam kam ki nomi khman dan re ne gsni heni wan kam oi pi po de kam nomi khman wan kam puyu kam wa yu ngasem but kerpat ipila ladi em ki menta wadang yewi kre lang di chikmat siam bah mentip kenyanga kam wah yu sem yong pi depan mam de pim kwa uklam cibon di bah cibera kai ko be ngau wadang em perdima kesur tron te ikuble lang I lang oro ibi pibi da ko burom se sen kam tam ni MDC burom yong I kitik ni tres ki wa man ki special invitees but ipilang oro ibi pibi